mau orang maker lamoran jadi cepet ya. Mau nyopet deh nya. Saya tuh udah ngekun. Aing merekeun heula meureun jadi cepet teh lain ngekeureun. Oh, Aing ngomong panjang-panjang nyebut oh. Kata panjang gitu. Kan orang jadi preman deui. Hah? Jadi preman deui. Ya jadi preman deui kurang kali gak? Maksudnya kumaha? Ya jadi preman deui soalna kalau kita tak keamanan mah teh itu cuman bari mana yang enggak gawena. Nah, ini apa ini dah? Aduh, keamanan si Mahesnya coba siapa jadi preman deh mana yang belum menentukan siapa serangan belum bentuk barang malak barang Wah, Yan. Oi, naon tadi ya? aing mau nonton gelut aing mek nanya ke nungku Nanya naon? ai bos gede ke saya Chan Kan, ai cek kalau gawe gawe naon? gawe nu halal Orang mau nanya gawe nek nanya hal haram na? jadi ojek Kesalah mah jadi keamanan jadikan ojek. demi babaturan Sud, si Ahmad ek jadi preman deui mah nya kudu nenggelan babaturan sorang mana teh mana daek kurang baca apa? aing mau nanya ka Sitian lain ka maneh daek teh Oh, siapa tuh mangkal di dewe? aku tuh mana teh daek Itu. balik atuh lah ya si kita pun mau ngelar terlalu jauh mending dia mending khusus ya ini kapan jauh mana Kali, awalin tokolah tuh gojek kali. panjalu Kali. panjalu Kali. panjalu Kali. panjalu